Nitwa Kamukama, ndi umunya Uganda kubera ko Uganda na Repubulika na Congo ni ibihugu bikikije, ni ibihugu by'abaturanyi kandi abaturage babyo bagomba kubana nk'abavandimwe. Nakoraga ubucuruzi bwo kugura ibicuruzwa muri Uganda, Goma nkabijyana mu bindi bihugu, ariko ku bw'amahirwe make nubwo nari mfite ibyangombwa byanjye byose nafashwe ndafungwa, nshinjwaga kuba ndi umunyarwanda ngo bitewe n'isura yanjye nuko nsa. Sinari mfite icyo mvuga ngo ni irenganura ubuzima nanyuzemo, sinabasha kubusobanura neza. Kuri njye byari nko kuba ndi mu muriro cyangwa nkaho ndi mu mva. Ariko nk'uko tubizi Imana niyo igiterana abantu. Nabonye 23 iza kudutabara. Twari twarakorewe nabi, ntitwari dufatwa nk'abantu. Hari n'ijambo bakoreshaga batwita nyama, bisobanuye inyamaswa. Ariko ngeze aha nabonye nakiriwe neza, nabonye ndi kumwe n'abavandimwe kandi narishimye cyane. Nari mfite ibyangombwa byanjye byose, ariko barabinyambuye, banze no kumpa amahirwe yo kuburana cyangwa ngo urubanza rwanjye banishwe mu buryo bukwiye. Nari maze igihe kinini muri gereza. Nyuma igihe baza ngo banshyire imbere y'urukiko, bambwira ko ntabwo nari mfite amagambo menshi yo kubabwira, ariko nibare 23 yakoze ibyo yakoze iradutabara. Nta magambo mfite ahagije nabashimira, amagambo aragabanuka iyo nshaka gusobanura uko nishimye kuba nararekuwe. Ariko ndacyahangayikishijwe n'abandi bantu basigaye mu bibazo nk'ibyo. Nkeneye ubufasha, nkeneye ko M23 ikomeza kubafasha nk'uko yabidukoreye. Nizeye ko isi iri kureba kandi iri kubona ibiri kutubaho. Hari ikindi nshaka kongeraho. Nabonye Perezida Kagame ari kumwe na Perezida Museveni. Perezida Museveni ushobora no kwitwa umubyeyi wa Afurika. Niba uyoboye abantu ugomba kugira icyerekezo. Nekereza ko umuntu ashobora kwigiraho byinshi kuri Perezida Museveni, kuko yaje nk'umuntu uhagarariye abantu bose. Abandi ni kimwe mu byatumye amara igihe kirekire ku butegetsi. Ariko sinumva ukuntu ushobora kuba inshuti ya Perezida nka Museveni ariko ntugire icyo umukuraho cyangwa ngo ugire icyo umwungukiraho ku mubano mufitanye. Naje kubona ko muri Kivu hari amoko menshi, ariko Abaswahili n'abandi baturage bo mu burasirazuba harimo nabo mu yandi moko. Hari ubwo bafatwa nk'aho atari abanyekongo. Ibyo ndabyicuza, ariko nanone ndashimira M23 mu byo yakoze. Yes, barabyumva rero. Uwo ni umwe mu bantu bari bafashwe miri cyangwa se bari bafunzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko baza gutabarwa na AFC M23. Mwamwumvishe n'umunya Uganda waje gufatwa ashinjwa ko ashobora kuba ari umunyarwanda bitewe n'isura ye cyangwa se n'uburyo asa, kuko asa nk'abanyarwanda. Ure yagiye avuga byinshi, avuga ko yabonye Perezida Museveni ari kumwe na Perezida Tshisekedi, ariko akibaza niba gute waba uri kumwe na Perezida nka Museveni ugira icyo umwibukiraho. Rero ni bimwe mu byatangajwe, ariko ibyo ngibyo birajyana n'itangazo AFC M23 yashyize hanze, aho ryari binyuze mu muvugizi w'iri huriro ari Lawrence Kanyuka, aho bavuga nyine ko bakira abantu 15 barikuwe na Kinshasa. Avuga ku kibazo cya Kamukama Abre cyongeye gukingura nyine urupapuro rw'amafungo n'ivangura, aho nyine yarari gushinjwa kuba umunyarwanda. Murumva nago yashinjwa nyine n'ubundi bitatajemo ibyo ngibyo by'ivangura. Aho baje kutubwira ko kuwa 7 Kanama 2026 AFC M23 yatangaje ko yakiriye abantu 15 bari bafungiwe mu ruhande rwa Kinshasa nyuma yo kurekurwa. Barimo abantu 9 bari ku rutonde rwari bagize ibiganiro by'ubuhuza, abandi 5 bari barafatiwe ahantu hatandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo Katanga, Ituri ndetse na Kinshasa. Ariko hari umwe watangiye kuvugisha abantu cyane, ni Kamukama Abre, umwenegihugu wo muri Uganda. Niwe twari turi kumva ubuhamya bwe. AFC M23 ivuga ko ubuhamya bwe bugaragaza uburyo abantu bashobora gufatwa hashingiwe
ku isura yabo, umwirondoro wabo cyangwa umuryango bakomokamo. Ariko se byagenze bite? Kuki abantu bari bafunzwe? Iki Kamukama Abre avuga? Kandi ikibazo cy'ifungwa n'ivangura gishobora kugira uruhare mu makimbirane amaze imyaka myinshi muri Repubulika Haranira Demokarasi ya Kongo. Ari nibyo ndi gukomeza kubwira, gusa nawe ubagiye gukanda subscribe tugitangira, ndagira ngo mwibutse gukanda subscribe. Kanda subscribe nyamuneka. Inkuru rero yacu uyu munsi nkuko twanayitangira, reba ku itangazo ryatanzwe n'umuvugizi wa Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 Mars cyangwa se AFC 23 Bwana Lawrence Kanyuka kujyanye n'abantu 15 barekuwe na Kinshasa bakaza kwakirwa na AFC 23. Ni inkuru isa naho ivuga ku bantu 15 gusa, ariko iyo uyisesenguye neza usanga ikora ibibazo binini cyane, cyangwa se arayihure n'ibibazo binini cyane biri hariya: uburenganzira bwa muntu, ifungwa ry'abantu, ivangura, umutekano, politiki ndetse n'imizi y'amakimbirane ya Repubulika Haranira Demokarasi ya Kongo. Ese gufunga umuntu kubera uwo ari we, aho akomoka cyangwa uko asa bishobora kuba kimwe mu bintu bikomeza amakimbirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Reka dutangire rero. Nkuko byatangajwe na AFC 23 ku wa 7 Kanama 2026, abantu 15 bari bafungiwe ku ruhande rwa Kinshasa bararekuwe maze bakirwa na M23. M23 ivuga ko muri abo bararimo 9 bari ku rutonde bari barashyikirijwe ubuhuza. Ubwo ni muri bya biganiro byabereye i Montreal mu Busuwisi, ubwo ni ibiganiro by'Doha muri Qatar, n'undi byari byasubukuriweho kubera ibibazo by'umutekano n'undi byari biri muri Qatar, ngo bijyanye n'intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bari baragabye kuri Iran nayo igaba ibitero ku bihugu by'ibituranyi bifite aho bihurira cyangwa se bifite uburyo bikoranamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo niyo mpamvu biriya biganiro byari byimuwe. Ubu rero hari mwene gihugu rero wa Uganda witwa Kamukama Abre. Uyu Kamukama yarafashwe ashinjwa ko ashobora kuba ari umunyarwanda kuko asa nk'abanyarwanda. Ndagira ngo ibyo bintu mubyumve neza, kuko asa n'abanyarwanda, yamburwa ibyangombwa bye nkuko yabitubwiye mu buhamya bwe, nkuko bwose nabashyire mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ubwo nitujya gusoza kubakoresha ururimi rw'Icyongereza cyangwa se abantu bumva Icyongereza cyane, ndaza kwashyiramo agace gato mwumve ibyavuzwe n'uyu Kamukama. Ikibazo rero cy'uyu Kamukama kirenze umuntu umwe. Kuki ifatwa ry'abantu rishobora kugira uruhare mu ntambara? Nk'ubu bifite amateka maremare y'amakimbirane, ikibazo kirangamuntu gishobora kuba ikintu gikomeye cyane iyo abaturage batangiye kumva ko bafatwa kubera abari bo aho kuba kubera ibyo bakoze. Icyizere hagati yawe n'inzego za leta kiragabanuka. Icyo cyizere, iyo icyizere kigabanutse habaho ubwoba. Iyo ubwoba bwiyongereye, abantu bashobora gutangira kwiyegereza amatsinda bumva ko ashobora kubarinda, kandi iyo ayo matsinda ari imitwe yitwaje intwaro, ikibazo gishobora kurushaho gukomera. Niyo mpamvu AFC 23 ivuga ko ivangura, guhezwa, gutotezwa n'ifatwa rishingiye ku ndangamuntu cyangwa se ubwenegihugu bw'umuntu biri mu mpamvu zibanze z'amakimbirane. Ese Kinshasa y'ubundi yaba ibivugaho iki? Cyo ni ikibazo buri muntu wese ashobora kwibaza. Iyo leta ifashe umuntu ishobora kuvuga ko uwo muntu akekwaho ibikorwa runaka bishobora guhungabanya umutekano cyangwa kuba bifitanye isano n'imitwe yitwaje intwaro. Niyo mpamvu ikibazo nyamukuru atari ukumenya gusa niba umuntu yarafashwe, ahubwo ni ukumenya yafashwe kubera iki, nibe bimenyetso byari bihari, yagejejwe imbere y'ubutabera, yahawe uburenganzira bwo kubisobanura, kandi niba nta cyaha yari yakoze kuki yafunzwe. Ibi ni ibibazo by'ingenzi cyane mu gihugu yose gifite amategeko n'inzego z'ubutabera. Gusa Kinshasa nta kiratangaza kuri uyu Kamukama ndetse n'abandi. Ubwo turaza gutegereza turebe, ahubwo dushobora kwibaza niki AFC 23 yo iri gusaba. Mu itangazo ryayo AFC 23 ntabwo yasabye gusa ko abantu barekurwa, yasabye ko abandi bantu bose ivuga ko bafunzwe mu buryo bunyuranyije
n'amategeko barekurwa. Ihuriro kandi ryasabye abahuza ndetse n'imiryango mpuzamahanga kwita kuri ibibazo. Ikindi riri gusaba nuko ibikorwa byo gufata abantu hashingiwe ku isura, umwirondoro, aho bakomoka, itsinda ry'abaturage bakomokamo cyangwa impamvu za politiki byahagarara. Haniho iyi nkuru ihurira n'ikibazo kinini cy'amahoro, kuko amahoro ntabwo ari uguhagarika amasasu gusa. Amahoro ni igihe umuntu ashobora kugenda, gukora, gutura no kuvuga ntabwo afite ko ashobora gufatwa kubera uwo ari we. Ubwo nuko nk'uko bimeze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo turakomeza kubakurikiranira uburyo ibibazo bimeze ndetse n'ibindi bigenda bitangazwa n'impande zitandukanye. Ubwo rero no kwakoresha ururimi rw'icyongereza, reka mbashyiremo agace gato kugira ngo namwe mwumve. Gusa ku bantu batarakanda subscribe, ndabasaba gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana 5 kuri 5. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe, gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere. My name is Kamukama Agre and I'm Ugandan. As I thought maybe Congo and Uganda are neighboring countries, they have to be brothers. So I was making a business, buying some clothes from Goma to Uganda. But unfortunately, of course, I had my documents. I was arrested, but I was accused to be a Rwandan because of my face, my appearance. So I had no words to say. Life was, I can describe it as it was a hell. It was a grave. So, as you know, God cannot abandon us. IFC M23 has rescued us because we have been mistreated. We are not taken as human beings. They have their word they call nyama. So they take us to be animals. But at least when I've reached here, I've seen that I'm welcomed, I'm with brothers, so I'm very happy. I had the documents. All the documents were taken from me. And when they even refused to try me, I've been in prison for a long time. And when they came to try me, they said that the order was from above. So it was not justice. It was just an order from above. So I had no hopes that I can get out. But at least IFC M23 has done its work. I have no words because words are limited. There are no words that I can appreciate them with. So I'm very happy. I don't know, people are there suffering. Who need your help? Who need IFC M23 help? So if they can continue as they have done, they can help them. I'm sure the world is watching. The world is seeing me. I have been there for long. And there's something I want to add. I always see President Tshisekedi with President Museveni. I can see, we can call him the father of Africa. If you are leading people, you have to be with a vision. Like you can get an advice from President Museveni, because President Museveni welcomes everybody. That's why he has stayed in the power for a long time. But how comes you can be a friend to the president, like President Museveni, but you cannot copy anything from him? So I have come to discover that in Congo you have a lot of dialects, but Swahili, Fon, and other tribes like Mushi and other tribes from East are not considered Congolese. So I regret, but I appreciate IFC M23 for their work done.